Kaza gelsin ben soğuğu biraz iğnesine emziminin oturan. Kodelekti içinin oturan. Kodelek. Azа kaçıyor yani. Onu alып kelip bu ekonu uruşturup turupçu. Sıdık akam gelip de Sıdık akam men taraf bolotdagı kinonu em koyuş керек da. Enеңizге сийгек деп келет ол. Раза азаға пардон беріп тұрып, өзі тиктокерлерге уал жоқ екен. Біріне күліп салып киноны қойып отыру беріш керек екен. Tuvaldı mı sökkön gece. Ben demesini gördüm mü zapisini? Sökkön nasıl sıdıktı rasa söktü. 5 kanca her biri oturgan. Roza, keçen 22 ming urup berdim go. Hazır bunu utuş üçün maga 10 ming akça kotoruşun gerek. 10 ming kotor utup berem. Bekar akça var go. Sıdık aka тура айтасың. Şu жерде Sen тура. koldabaysın bu. Hazır mende akça yok da 10 ming kredit alayım mı? Тура айтың. Sıdık aka Hatırlarına aytpaysın kolda berip koydu. еркекке сөз бол. Alarga men aytpayım da men nege aytam? Мына TikToктун президенти ушуну айтса болот. Өзүнүн гадойлугун признавать этип элге чыгып, жок менде деп атат. Какмын дегенден кийин бул эркекчилик да бул. Иш болбой атат. Как болуп калдым, түгөнүп калдым, жок менде дейт. Кредит алайынбы, процент алайынбы деп. Мына эки азыр урушат, сөгүшөт карасаң. Jardan vermesen onu oynamayayım sen beni. Сизди Sıdık aka шылдыңдап атат го, Роза эже. Эмне андай болуп атат? Oğlum bir. Hayra karı soğuk da beni. Ошо да, кайра сизден 10 миң сурап атат го. Бул кандай үчүн болот, Роза? Iya. Oynamayayım sen beni Sıdık. Sen bağcı padeşka vermey duraysın. 102 seni kanday kıldı. 102 sazayını verip atat kız sögüp seni. Тура, Акбала. Роза эже, мен карасаңыз, сизге душман экен. Sıdık aka, 10 менен башы ойноо, мына көрдүңүзбү, сизден 10 миң сурап атат. Койтсаңар азыр экөөнү бири-бирине раза душманга уруштуруп туруп, иши бар азыр. Пардон берем абжеме жакшы. Kolda oyun. Men akça vermeye de bu yalvaysın ben Sıdık. Men kaç akça verem ben. Sanımı kesip vereyim. Götümü kesip vereyim sana. Тура. Тура эмес да, эркек баш менен ошо сөздү айткан. Позор да абже. Кайра сизге бербейби, поддержка бербейби? Akça kaçılı yok. Sen de padarka mınanday koy. Kanla aldap açaysın. Тура. Tolu atat sen de para. Atayın kolda oytasın. Utulu oturuyorsun da atayın kolda oytasın. Bontum, kökjalım, bontum. Sen sazayını 102 versin anda. 102 enengdemize karaptır. Тура айтасыз. 102 buna akbalanı seni enengemize odat koy. Men berem. Ne kolda oysın? Ne kolda oysın he? Seni götüne ayrı odat koy. Kolda oysın. Эже, барың, мен уровень эмес, түшүп турчу настроениям жок. Мен настроениям болгондо өзүм чакырам, келип ойнойсуз. Барып тур. Robert düşüp dur sen düşüp dur men defirim bu. Robert memezsin sen düşün ara. Мен азыр маанайым жок, настроениям жок. Ben Robert memezsin. Tuğ sigileniniz. Sigil. Tuğ cüzeki. Robert memezsin. Өзүңүз теңиз менен ойноп турсаңыз, анан Зериккенди чакырам, келесиз. Ondan kötüsün. Tuğ sigil bol olsun. Deme mağaz. Robert'nin menen. Не амырымды отас абже, жакшына болсоңуз абже. Ne men düşüp dur Robert memezsin. Мына благодаря тет родноюм келип, ойна бузгалтерди консидерировать атам мен. Качып кетти чыдабай, ошого маанайым жок. Düşüp durчу men Robert memezsin de ben aytım. Неге келдиңиз, бар дегенде барып турсаңыз, итти деле кет десең кетет го. Özü men Robert memez. Borsa рахмат. Эшикте кандай итти деле чык десең кетет. Иттен төмөн болуп кеттиңерби? Ben get desem getpe etmeysin. Ben düş desem düşüp koydum mu? Бир кет дегенде кете калсаңыз, сразу эле бир жолу эле бир үч каш болсаңыз, түшүңөр өлүм экен, топ алдым. Ben gettim. Бир уч каш болсаңар өлүмү түшпөйт экенсиңер деп топ алдым. Түш дегенде түшүп калат адам деген. Кет дегенде кетет. Özü çıkaşalattan ne düşüp etkisi Ben sana kim çaldı hazır? Мага Юпитерден Брендли деген досум чалды. Kotoğunu çoğulçuna koy. Sigeyim millet ne?
Kim çaldı de. Какая разница бухгалтерия? Kim çaldı de. Какая Ayka жүрөбү? Жүрет. Каякта жүрөт? Жалла атты да мен каяктамын да. Жаллатта жүрөбү. Сен каякта жүрөсүң? Мен Баткендемин да досум. Үйлөнүү да уктум эле да. Кандай ажырашып кеттиңер уже? Yok kim aytты жалганды? Үйлөнүү да уктум эле да. Yok үйленелекпиz. Качан үйлөнөсүңөр? Endi da endi жагында. Тиемде отабы Айка? Дагы 5 oyun ойнойго общение кылып отуруңуздар. Олар Өткөрөп. тиемде точно? Общениедан тебиңиздер, элге жагат өткөрөп. Тием dedi. Мен болбосом эртең барып алып кетем. Эртерээк Кимде? Айканы. Жөнөтүр досум, мен алам жөнөтүр досум. Качан аласың уже? 1 жыл болду го. Жүрө бербей ал да болбосун. Алсаң ал, албасаң мен алайын. Ya men alam dosum onday deme. Качан? Endi da dosum. Жо, энди болгондо качан? 1 жыл болду го сүйлөшкөнүң, албайсыңбы? Yo men uyumdu бүтүрүп алайын анан кийин. Жо, үйлөнүп алып деле бүтүрө бересиңер да, жардам бере берет. Кызы рахмат. Oldu erten барып алып келем. Болбосо мен барып алып алайын Айканы. Yok jönötүр onday deme dosum.